Uhoro wa bata muno mundu kumenya ati hindi ria yothe twaikara o mundu amenyereire duties ciake thiini wa kihiko he maundu maingi muno monekaga kaundu kau mweranire we ni biurikaga ona nani ndirikaga ona riria waga gwika kaundu kau ni kwihia wihagia Biblia yuga mundu ria uyi gwika wega na ndekaga wega ucio ni kwihia hagia tiga gutuika mwihia ni undu wa kwaga gwika uria wagirirwo ni gwika. In that marriage, take care of your responsibilities. Na hindi ria wa take responsibilities ciaku seriously wa mbere ni wakaga trust tondu wonanagia wi mundu ungihokeka undu uria ungi mwarimu mucio kihiko kiu ni gikigiaga cama na igatuika gia guikarika reke njugio na commitment ni onekaga riria rothe twatika wa duty seriously na riu ningi ni ku demonstrate reliability. You are somebody who can be relied upon thiini wa kihiko kiu giaku riria wa take your duties seriously. It also enhances communication tondu ni communication ego kwira atiriri ndoigire ni ndikaga ona riria wa respond positively weka undu ucio ri you are enhancing. That is what communication is about. It's not about words. Ni kwirwo wikiona no kawika mundu ria wirire nake kiona akawika kaundu kau ni gateithagia muno. Undu uria ungi ni ati it fosters teamwork and cooperation. Riria riothe twa o mundu oya duties ciake seriously ni wega kugweta atiriri it also strengthens problem solving skills. Riria woya maundu maku seriously riri he mathina wa solve augo tu ona mutareti ona njira cia kumenya uria mathina maguthira. Very good. Na riu ningi it also creates warm positive home environment. Oriria na to involve ciana citu even in those responsibilities tukarekaga ciana cieke tundu arorire waku wanywira gikombe heria twara sinkini thambia gikombe kiu wanywira reke ciana imenye kwikira tundu waima cukuru hakaira to cia kurangi you see menya ugathie na shati iriku na mufuto uriku rucio niguo rule to responsibility to ona ciana to cirute na riria tweka maundu mauri ona citu neira ciana citu neiranaga gutuika responsible tondu ciana cirutaga muno na kuona tiga kwira ciana ore igwika ikoria kwagirire gwikwo ciana ikofie na maundu mangi ta macio maundu makiri maingi muno tutingihota kwaria mothe no ni wega kugweta ati mutumia tongingo mutumia niwe the rest of the body na ni muteithiriria wa mundurume o ta uria mutwe wi wiki nduri undu ungihota gwika niguo mutwe twikaga mutwe ni gukorwo ni unyitanite na mwiri ucio ungi wothe hau ni hega shesheni hakuhe nawe.